Shalom oras marita saluna damang denang nani awolongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus anggi song-song ni manang nau paribot mana di dia pita maringanan na terjangkau channel nami ona kamanginang sahak mata benami itu hita saluna tangyang nami itu hatta anggi ma tuhata na satu tong mangharamoti hita tak majolo hita mangalioti kita satokin laho mangguruhon mengharata-rata ya depan minggota di hari Minggu di tanggal 20 Juli 2025 masuk mahita kamanginang tu minggu napa limahon dung Trinitatis mamilit tohap naumuli memilih bagian yang terbaik ima topik di minggu tak kamanginang selain nong lupa hamu dia akan sama subscribe dape didukung majelo channel tahun carana ditekan tombol subscribe di like tinggal kamu mah komentar muna jala di serma sagodang-godang na asa tung salu na itataruli di parguruata di ede pamujota buku ede HKBP rak mahita buka buku ede tanah perjolos yang nomor 125 ayat 1 dulu rak madotami sit 2 R nomor 9. Namangi utak kamanginang tabuka masih nomor 430 lalu ayat sadar dot ayat 2. Beta sana edihun matu bata Jesus Hosana di usihun domang kukuk jomai Mudar ni Tuhan
kamanginan apa tuluan tabu kamasa nomor 410 lalu ayat sada di tabatul. Sol la sol do mi re la si la sol do mi re la re sol la sol mi fa mi re la si do. Dosa hidupi nur sana, oh hasisna ingat Tuhana tiapi. Namanya tak kamanginan tabuk kau 476 kudeta ayat tulis satu pak. Nah mangiu tak kamanginan tabuka mabuku deta sian nomor 510 ayat 2 ayat 1 2 masuk nah kamanginan tak mabuka mahita. Silu sosoi ma doan muncul ma nililian anemo dibian aku pibuan ma latu tuhata akan alinu di mata nun monong terdaratun lama daratun terdanam Yesus doin alamu nang na cuma hati dinasailan asal mama ketujuan di jakon Yesus do ai nang ditan godang na berit manis dosa sulit kitrami manang na pika na
Nama itu tak kamanginang tabuka masa bukan deta nomor 720 ya. Ayat sada sahak tu dua. Bui macam tambeno dia ayat tu kamu kebetulan pakai air semen sendiri tak kamanginang. Dulu hamu harajau ni debata di birama 2 par opat. Apa tanah desi 2 ketuk mai bana per 1 birama per 1/4. Jadi asal nang bingung akan amang renang. Lui hamu harajani debata Rabdo hota tigorana Tabahono nama odeng Tuhamu Haleluya, haleluya Nah, parpudi yang kamanginang tabu kama 255 bukan deta ayat sada 1 2. So na pangling nama WED nomor-nomor kecil on jarang gede hona ka kamanginang. Jalani mah bena dengan kaguruhon. Hula